Yes, munyemerere rero bakunzi ibintare official twinjire mu makuru agezweho ni kuri uyu mugoroba uko bihagaze muri rusange, aho tugiye kugarukana kuri operation mu by'ukuri zikomeye cyane zikomeje kugenda zikorwa muri axe nyinshi zigiye zitandukanye. Ngiye kugaruka kuri muri groupement ya Bukombo aho M23 muri uyu mugoroba kugeza amagingo ya ngaya ikora amasuku mu bice bimwe bigiye bitandukanye birimo Rurere, Kashovu ndetse na Kibwe y'amajyaruguru ndetse na Kibwe y'amajyepfo. Byifashe bite? Ni bimwe tugiye kugenda tugarukaho muri rusange, ariko kandi muri territoire ya Warungu M23 yagaragaje imbaraga ngo zidasanzwe ndetse zateye ubwoba uruhande rw'ubahanganye ndetse muri axe nyinshi tugiye kugarukaho, haba Kamanyora, Katogota, Ngomo ndetse n'ahandi. Tugiye kubigarukaho byose tubirebere hamwe uko situation ihagaze muri rusange. Muri pinga uwo bita Colonel Dunia amakuru angezeho arambwira ko uyu mugabo ashobora kuba ari hagati y'urupfu ndetse n'imibereho. Uyu mugabo ngo ayoboye iyo bita Brigade de Reaction Rapide nyuma yuko bacakiraniye na M23 muri axe y'inkengero za pinga. Uyu mugabo biravuga ko ashobora kuba yahakomerekeye. Turaje kugira ngo tubive imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa, tugiye kuba twinjira muri axe zose ndetse tugaruke ku bijyanye n'amakuru ndetse yamaze gutahurwa ndetse agatahurwa n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'umugabo bita Fridolin Ambongo, uyu kardinale batangiye gushyiraho amagambo akomeye cyane nyuma yuko avuze ndetse bimwe bigiye bitandukanye. Ni bimwe rero tugiye kugenda twibandaho. Munyemerere mu ntize ako kanya hanyuma mbavira imuzi n'imuzingo, ndasimbukira muri territoire ya Masusi hanyuma ndebe uko situation zihagaze, ariko kandi ari nako mu by'ukuri tubabwira muri territoire ya Rubero uko bimeze, dore ko ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abaturage. ADF naru yamaze kuba nyuma yo gushimuta bamwe yamaze kuba ihitana abandi. Ibi nabyo rero bikomeje kubabaza mu by'ukuri abakogobane ndetse bavuga ko barinzwe, ariko kandi mu by'ukuri mu kuri kwa nyako bakaba batarinzwe. Turabizaho tuyibabwira, ariko kandi turaza kuba dusimbukira ku mudirecteur wa EP Bushushu. Uyu mugabo hano ni muri Karehe yamaze gufata mu by'ukuri iyo bita machine gun PKM MMG yamaze kuyiheka yinjiye muri Wazalendo. Byagenze bite? Turabigarukaho. Hanyuma Irumu, ahangaha ni muri territoire ya Irumu muri rusange, hakaba muri Ituri amakuru tugera tubwira ko abageze kuri muri Irumu abagera kuri 31 hagati ya 31 na 66 aba babashije mu by'ukuri kwitaba Imana. Ni bimwe mu byo tugiye kugarukaho. Byabereye hehe? Ni muri Sheferia wa Lese Bonkutu. Tugiye kubisimbukiraho nabyo turebe uko bimeze muri rusange. Hanyuma abasirikare batari bakeya muri Kisangani bitabye Imana barashwe, ndetse umwe muri bo niwe wabarashe. Nabyo tugiye kubigarukaho tubabwire uko bimeze. Aya makuru nayo ntabwo yoroshye. Hanyuma muri quartier Karambi aho abaturage bageze muri 4 nabo baje kwicwa. Ahangaha ni muri Bukavu. Ese bishwe niki? Nabyo turabigarukaho. Ubundi tugaruka ko bita William Yakutumba tubabwire ibye. Hanyuma atuze kuba tugaruka kuri Toma Lubanga nawe ukomeje kugenda mu by'ukuri avugisha benshi. Hanyuma ubundi tukababwira ibiri kubera muri axe zigiye zitandukanye. Nge rero ni Rafiki Kijana Machachari, ndumva ko mu by'ukuri busanzwe mumenyereye. Hanyuma amakuru yacu tugiye kuyatangirira hehe? Ni amakuru y'umugoroba, ni breaking news zigezweho, ntabwo dutinda mu nzira, nta busesenguzi burimo. Ku Ntare official tugiye gusimbukira ku makuru agezweho muri rusange. Muri territoire mu by'ukuri ya Rucuru muri groupement ya Bukombo muri uyu mugoroba harimo hakorwa ikitwa amasuku yo ku rwego rwo hejuru. Yego, harimo hakorwa amasuku yo ku rwego rwo hejuru, ariko ni mu duce tumwe turi muri groupement ya Bukombo. Ahangaha ni muri uyu mugoroba n'ubundi cyangwa se muri iri joro. Murabizi ko amakuru agiye kubageraho bwije, dusa n'abatinzemo gatoya. Ni mu duce twa Rurere, mu duce twa Kashovu, mu duce twa Kibwe y'amajyaruguru ndetse na Kibwe y'amajyepfo. Utu ni uduce mu bisanzwe dusanzwe tugenzurwa na Wazalendo, ariko mu bice bimwe ariko udusantre ubundi usanga ibice by'amashyamba bigenzurwa n'ikitwa Semsinyatura, ariko wagira mu dusantre
dusantere duturiwe n'abaturage, ugasanga M23 niyo ihari, yagiye mu by'ukuri ifata ahantu hari abaturage akaba ariho igenzura, ariko kandi ugasanga n'ubundi mu zindi axe izi wazalendo kuko n'abana bo mu makaritiye barahaturiye, ugasanga bagira batya n'ubundi bakaza bakiganya bya bakaga bitero bimwe biba bigiye bitandukanye ndetse biba byibasira n'ubundi muri rusange abaturage. Hanyuma rero icyo wenda nshobora ngewe kugarukaho nuko ari iyi mirwano ikomeye cyane yabereye Rurere, yabereye Kashovu ndetse na Kibwe y'amajyaruguru ndetse na Kibwe y'amajyepfo. Ubundi tutari twava muri ibi bice duhite dusimbukira n'ubundi amasaha y'umugoroba tubabwire ko hari imirwano yabereye muri teritwari n'ubundi ya Rucura, ahangaha hakaba ari muri groupement ya Binza ndetse hakaba ari muri lokalite ya Kiseguru. Twababwiye ko imirwano yabereye mu gace ka Katanga, aho M23 n'ubundi yakoraga amasuka akomeye cyane ndetse ihashya ikitwa wazalendo n'ubundi zikomeje kwibasira umudendezo w'abaturage muri biriya bice. Kugeza ubu baravuga ko n'ubundi barwana kugira ngo uriya muhanda ube destabilize cyangwa se ubure umutekano, ndetse benshi hagende habura abaturage, uriya muhanda wafunguwe Kirashasha, ibicuruzwa ntibyongere gutambuka, imibereho n'ubundi ikomeze ibe peritiribe. So icyo nicyo kibazo gikomeje bakomeje, ariko ubona ko nta nyungu babifitemo ndetse uretse kubuza umutekano gusa. Amakuru atujya katubwira ko n'ubundi hari abayobozi ba Kinshasa bajugunyamwe agatubutse kugira ngo n'ubundi batereramo cyitwa udufaranga kugira ngo izo wazalendo zikomeze zihambira, ariko kandi n'ibindi nabyo baba bashaka kuba ari ugushimuta abantu, kuba ari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo n'ubundi uriya muhanda ute kuba praticable cyangwa se ute kugendwa, hanyuma n'ubundi inyungu wenda zawuvagamo, kuko murumva ko mu 23 niba umupaka wa Shasha wafunguwe agomba kujya hanyura ibimodoka byinshi biturutse Uganda ndetse no mu zindi axe, noneho bakifuza kugira ngo barebe niba bashobora gukontorora umuhanda kugira ngo bazajye babona moya na zero cyangwa se kidogo. Ibyo ngibyo mu by'ukuri akaba ari byo bakomeje kugenda bakenera, ariko kandi M23 nayo ikabangira ikabakutura ikababwira ko ibyo bintu bidashobora gukunda muri rusange. Hanyuma munyemerera ngaha duhite tuhava duhite dusimbukira muri teritware ya Warungu. M23 yagaragaje ngo imbaraga ziteye ubwoba muri axe zigiye zitandukanye, ubwo uyu munsi noneho ya deployingaga ku mugaragaro, kera kabaye ikadeployinga ingabo nyinshi mu gace ka Kamanyora. Iyi Kamanyora murabizi ko ari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi iyo wegeye imbere gatoya ni mu ntangiriro ya plaine ya Ruzizi, uba uri kwinjira muri ubundi mu bice birimo za Katogota n'ibindi nabyo bikontororwa na M23. Amakuru ahari nuko muri direction ya Kamanyora, direction ya Katogota, direction ya Ngomo ndetse na Nyangezi yabereyemo imirwano ku munsi w'ejo. Ubu ngubu M23 yashyize ikitwa ingabo, yashyize ingabo zo ku rwego rwo hejuru cyane, ariko kandi ibi ngibi mu by'ukuri kiyo byateye ubwoba ngo ndetse n'igikoresho kidasanzwe. Ibi bikaba byahahamuye ingabo za FARDC ndetse na bagenzi babo bamaze iminsi bategura ngo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri AFC mu 23. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo mu by'ukuri bikomeje kugenda benshi babyibazaho bavuga bati ese ibi ngibi byo amaherezo yabyo nayahe? Hanyuma muri utu duce tubibutse ko na wazalendo na FARDC nabo bari hafi aho ngaho batari kure, buriya mu bice birimo za Kamanyora, Gatogota, Nyangezi n'ahandi ntabwo coalition iri kure cyane, bari hafi nabo barimo babikurikiranira hafi. Twihuse munyemerere duhite dusimbuka vuba vuba, ntabwo turi bujye mu byo kuryongora, turajya dukubita inkuru tubangura kugira ngo mwumve uko bimeze. Hano ni muri Pinga muri teritwari ya Warikare, ubwo ni Pinga Bushimo. Mu by'ukuri M23 yasakiranye n'ikitwa FARDC iri mu mutwe wo bita Brigade de Reaction Rapide, Brigade de Reaction Rapide ya FARDC iyobowe n'uwo bita Colonel Dunia. Abangaba rero bakaba barasaniye na M23 hariya muri turiya duce n'ubundi twegereye Pinga, mu nkengero za Pinga. Ibi byaje mu by'ukuri gutuma AFCM 23 ibarasa ku rwego ngo rudasanzwe, aho amakuru atugera ariko tubwira ko uyu Colonel Dunia ashobora kuba yarashwe, ariko kandi na makuru ataremezwa neza, ndetse ntabwo amakuru aremezwa 100%, ariko barimo baravuga ko uyu mugabo bavuye ku kiwanja mu by'ukuri atagaragara, ndetse niba ashobora kuba yanakomeretse. Ni amakuru mu by'ukuri kugeza amagingo bivuga ko ashobora kuba yivuganywe n'intare za Sarambwe isaha iyo ari yo yose, amakuru akaba ashobora gutangazwa. Ibi ngibi rero nabyo
akaba ari imirwano yaje kuba kuri uyu munsi, ndetse bikaba biri kuvugwa ko uyu musirikare atashobora kuba yarashwe wenyine, n'abandi bagiye batandukanye bashobora kuba baharasiwe mu nkengero za Pinga. Tuvuye muri aka gace reka dusimbukire muri Kivu y'Amajyepfo. Directeur wa EP Bushushu ni muri teritwari ya Karehe. Uyu mugabo yamaze kuba yari umudirecteur w'amashuri abanza, yamaze kuba joininga Wazalendo. Ibintu rero byo Wazalendo ikomeje kugenda ivuga ko ngo yabyishimiye cyane, ariko kandi ngo ni nyuma yuko uyu mugabo n'ubundi yakoranaga na Wazalendo muri rusange, ariko kandi akaba nawe yahigwaga na AFC mu 23, akaba yahisemo n'ubundi kujoininga Wazalendo muri biriya bice. Twihuse cyane twamaze kugera muri teritwari ya Irumu, abantu bageze kuri 31, hagati ya 31 na 36 n'abantu bivuga ko bashobora kuba bishwe na ADF na rukuru uyu munsi mu mavirage agiye atandukanye yo muri sheferi ya Walese Vonkutu. Ahangani muri teritwari ya Irumu, hakaba mu ntara ya Ituri. N'ubundi ubwicanyi burakomeje mw'abantu mwe no gusengera abaturage b'abanya Ituri, kuko mu by'ukuri kugeza magingo ya ntabwo byoroshye na gato. Amakuru dufite aturuka Kisangani, umusirikare wo muri unité spéciale yafunguriye umuriro mu by'ukuri bagenzi biwe uyu munsi muri aya masaha y'umugoroba. Mwibuka ko abasirikare bahembwe ba FARDC bari kugenda batagaguza amafaranga. Ahangaha hari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'indege cyitwa Bangboka, niho amakuru atugera tubwira ko abasirikare batari barashwe. Abasirikare akaba tubwira ko abasirikare bageze muri 3 aribo bishwe barashwe, ndetse uyu nguyu akaba nawe byarangiye yirashe. Uyu musirikare nawe yaje guhita nawe yirasa. Biravugwa ko nyuma yo kurasa bagenzi be 3 nawe yahise yirangiriza ubuzima. Urumva ko mu by'ukuri ari ibintu bitoroshye. Amakuru aturuka aravuga ko hari abandi umwe nawe yakomeretse, yego nk'uko bivugwa ahangaha, ndetse bikaba bivugwa ko nyuma yo kubikora ahangaha mu by'ukuri ngo uyu musirikare ngo yagaragazaga ngo ameze ngo yarameze nkaho arwaye, yagaragazaga uburwayi bwo mu mutwe. Sinzi rero ukuntu bakoresha abantu banyweye urumogi, ndetse dore ko banarubapangira. Hanyuma muri quartier Karambi, abaturage mahangani hafi mu by'ukuri ya Bukavu, abaturage bageze kuri 4 barashwe, ndetse bivugwa ko harimo n'abarimu 2 barimo muri umwarimu umwe wa EP Kibingu Katolike, wa EP Murengeza, ndetse bakaba bari gutanga n'amazina yabo. Harimo abo bita Bantakaralwa Bashwira Mukenje Mibambwe n'uwo bita Bunani na Kirehebwa. Abangaba rero bakaba mu by'ukuri barashwe n'ubundi na Wazalendo zikomeje kugenda zibuza umutekano muri turiya duce. Uwo bita General William Yakutumba ngo nawe yamaze kuramforosa bikomeye cyane abasirikare biwe muri biriya bice. Nabyo turaza kuba tubigarukaho muri rusange turebera hamwe iby'uyu William Yakutumba, ariko bavuga ko mu 23 yamaze kuhageza imbunda zirimo za BN mu 21 ndetse na za 48 ndetse n'izindi mbunda zikomeye cyane zafatiwe hano mu mujyi wa Goma. Zose zikaba zamaze kugezwa ahangaha muri axe zigiye zitandukanye. Hanyuma twihuse cyane, makuru angeraho arambwira ko au moins 5 agriculteurs bashimutswe, abahinzi 5 bashimutiwe muri groupement ya Baswaga muri territoire ya Rubero, ndetse mu gace ko bita Katanga ndetse na Senga. Abangaba mu by'ukuri biravugwa ko abangaba bashimutswe ndetse bakajyanwa mu bice kugeza magingo ya bitaramenyekana, ndetse hakekwa ko bashobora kuba bashimuswe na ADF na pourquoi pas Wazalendo, dore ko nazo muri biriya bice zitari kumvikana n'ingabo za UPDF ndetse na FARDC nabo bashobora gukora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, dore ko bavuze ko nabo ngo bagiye kwiga uburyo bwose bagiye kurwanya izi ngabo za UPDF ndetse na FARDC. Hanyuma byo Bukavu mu gace ko bita Irambo ya kabiri, abajura cyangwa se abagizi ba nabi muri uyu mugoroba mu saa 1:30 binjiye saa 1 z'ijoro, binjiye mu gace ko bita Cugi, bari 3 ndetse bafite n'imbunda imwe, ngo bakaba mu by'ukuri ngo batwaye amafaranga atari makeya, ndetse bakajyana n'amatelefone y'abamotari. Ngaka bari mu mujyi wa Bukavu muri kote ya Ruziba. Muri kote ya Ruziba niho ibikorwa byakorewe. Hanyuma
tugana ku musozo, umugabo bita Thomas Lubanga bikomeje kuvugwa yuko yatawe muri yombi n'umundi ahangaha mu gihugu cya Uganda, ngo akaba ashobora kuba yafatiwe, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya turi gukoresha conditionnel, ntago biragaragazwa yuko koko byanyabyo yaba yafashwe, ndetse na Uganda ntirabigaragaza, benshi bavuga ko ashobora kuba ari amacenga y'uruhande rwa Kinshasa ndetse na Uganda kwa kundi basanzwe bakorana. Byose rero bikumvikana ko ari ibintu kugeza amagingo aya ngaya bishobora kuba bitoroshye muri rusange. Ubundi uyu Thomas Lubanga we ntabwo ibyo twahita tubivuga, turabikurikirana neza na India Queen nawe ntabwo yigeze afungwa. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe muri iyi ncamake y'aya makuru, twizere ko amakuru yacu muzakomeza kuyakurikira.